Déclaration officielle de chef des confessions religieuses et membres de la CIMI itangazo ryemewe n'abayobozi b'amadini n'amatorero n'abanyamuryango ba kemuke bo mu ntara ya Kongo Centrale ku mimerere n'imibereho n'ibya politike by'intara. Twebwe abayobozi b'amadini b'amatorero mu ntara ya Kongo Centrale twemeranye ku rwego rwo gusohoza inshingano zacu z'ubupfura, ubwenegihugu n'urukundo rw'igihugu, nyuma yo gusuzuma twitonze ibibazo by'imibereho n'ibya politike biri mu ntara yacu ndetse n'impungenge abaturage bagaragaje. Turabamenyesha abaturage bo ku rwego rw'intara n'igihugu iri tangazo. Igikorwa cyacu gishingiye ku nshingano zacu zo kwamamaza amahoro, ubumwe bw'abaturage, ubutabera, guteza imbere inyungu rusange no kurinda ubumwe bw'igihugu. Muri urwo rwego turatangaza impungenge zacu ku kuba hari icyuho cyangwa kutumvikana hagati y'ubuyobozi bw'intara n'amadini n'amatorero. Twibutse ko amadini n'amatorero afite uruhare rukomeye mu mibereho y'abaturage. Turabona kandi uburemere bw'ibibazo abaturage bahura nabyo birimo ubushomeri bw'urubyiruko, umutekano muke, imibereho rusange, gushyira ingufu z'abaturage imbere, inyungu za politike, ibibazo by'ibikorwa remezo by'ibanze, kugorwa no kubona serivisi z'imibereho no kubona imbogamizi zibangamiye iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Turashishikariza kandi abaturage ba Kongo Centrale kuba abafatanyabikorwa b'iterambere ryabo. Nta muturage ukwiye kwiheba cyangwa kwitandukanya n'ibibazo igihugu gihanganye nabyo. Iterambere ry'intara yacu risaba uruhare rwa buri muntu wese mu kubahiriza amategeko ya Repubulika, gahunda, umurimo, kugira uruhare mu miyoborere no kwimakaza ubufatanye hagati y'abaturage. Abayobozi b'amadini n'amatorero basabye kwihutirwa hazanwa ubumwe, amahoro, ubwiyunge mu miryango n'abaturage batuye Kongo Centrale. Turamagana imvugo z'urwango, amacakubiri, uburiganya n'ihohoterwa byose bishobora guhungabanya umubano mwiza w'abaturage. Kongo Centrale ikeneye icyizere, ubuvandimwe n'umutekano kugira ngo ishobore kugera ku ntego zayo z'iterambere. Ku birebana n'impaka ziri ku rwego rw'igihugu ku ivugururwa cyangwa ihindurwa ry'iri tegeko nshinga, abayobozi b'amadini n'amatorero bo muri Kongo Centrale bakiriye kandi bazirikana icyifuzo cya Perezida wa Repubulika cyo gutangiza ibiganiro kuri iyo ngingo. Acteurs de son propre développement. Les citoyens ne doivent ni céder au découragement ni s'enfermer dans une posture passive face aux enjeux de l'ère. Le développement de notre province requiert l'engagement de tous dans le respect des lois de la République, de la culture du travail, de la participation citoyenne et de la solidarité communautaire. Les chefs de confession religieuse lancent un appel présent à l'unité. Turaharanira utuze ry'inzego z'igihugu no gukomeza demokarasi. Turatangaza ko twiteguye gufasha muri uru rugendo rwo mu mwuka wa Repubulika, kubahiriza ibiganiro, uruhare rw'abaturage
kubaha ubutegetsi bugendera ku mategeko, amahoro ndetse n'inyungu rusange. Les chefs des confessions religieuses du Congo central prennent acte de la volonté exprimée par les chefs de l'État d'engager cette réflexion, soucieux de la stabilité des institutions et du renforcement de la démocratie. Nous exprimons notre disponibilité. Tugana ku musozo, turahamagarira abayobozi b'igihugu n'ab'intara, intumwa za rubanda, amashyaka ya politike, imiryango iteragamiye kuri leta ndetse n'abaturage bose gukorera hamwe mu gushimangira amahoro, guteza imbere imiyoborere myiza, iterambere rirambye n'imibereho myiza ya bose. Imana ihe umugisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Imana ihe umugisha intara ya Kongo Central. Byakorewe i Matadi ku wa 2/2026, bihagarariwe n'abayobozi b'abanyamadini n'amatorero bagize SIMEC, Salvatore Ami Arme de Saru, Église de Christ en Congo, ECC, Église Kimbanguiste, Église de Revers du Congo, Union des Églises indépendantes du Congo, Église orthodoxe, Koneko, Niloba, Komiko, umuryango w'abayisilamu, Église d'Anglikane. Ubwo ni ubutumwa bw'abayobozi b'amadini atandukanye bo mu ntara ya Congo Centrale, aho batangazaga amagambo akomeye cyane nyuma yo gukora inama bakiga ku bibazo by'umutekano uri mu burasirazuba hariya bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ikindi kibazo gikomeye cy'ihindurwa ry'itegeko nshinga, aho abayobozi bayoboye nyine bisanzwe batari kumvikanaho kimwe nabo n'abopoza babo, aho bavuga yuko batakwabaye bahinduye itegeko nshinga byinshi nyine, aho banavuze yuko hari icyuho kiri hagati y'ubuyobozi bw'intara ndetse n'amadini, nyamara amadini kandi ngo afite uruhare mu guteza imbere amahoro bumwe ndetse n'iterambere ry'abaturage. Banagaragaje ko bimwe bibazo bikomeye abaturage bahura nabyo biri mu bushomeri bw'urubyiruko, umutekano muke, ibikorwa remezo bidahagije, ingorane zo kubona serivisi z'ibanze nk'ubuvuzi ndetse n'uburezi, ibibazo by'iterambere ry'ubukungu ndetse n'imibereho myiza n'ibindi. Basabye kandi abayobozi ba politike, ubutegetsi, ubukungu n'imiryango itandukanye gushyira imbere inyungu rusange z'abaturage, aho gushyira mu imbere inyungu za politike, bagafatanya gushakira abaturage ibisubizo birambye. Banahamagariye rero abaturage ba Congo Centrale kugira uruhare rw'iterambere ry'intara yabo, birinda gucika intege cyangwa gutegereza ibibazo byose ko bizakemurwa n'ubuyobozi bwabo bonyine. Abayobozi rero b'amadini basabye ko habaho ubumwe, hakabaho amahoro, hakabaho ubwiyunge ndetse n'ubufatanye mu miryango itandukanye ya Congo Centrale. Bahamaganye rero amagambo y'urwango, amacakubiri, ubushotoranyi n'ihohoterwa byose bishobora guhungabanya umutekano n'ubumwe by'abanya Congo Centrale. Ni byinshi nyine byagiye bigarukaho ku kibazo cyo guhindura cyangwa kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuze ko abayobozi bemera ko kuganira kuri iki gitekerezo cyatangijwe na Perezida wa Repubulika, kandi biteguye kugiherekeza mu buryo bwubahiriza demokarasi, uburenganzira n'amategeko, amahoro, uruhare rw'abaturage ndetse n'inyungu rusange. Gusoza rero bahamagariye inzego zose z'igihugu, abayobozi b'intara, abanyapolitike n'imiryango itegamiye kuri leta n'abaturage bose gufatanya mu gushimangira amahoro, imiyoborere myiza, iterambere rirambye n'imibereho myiza y'abaturage. Iri tangazo rero ryasohowe ku munsi wo ku wa 2 Matadi Kamena nyine 2026, ryanasinyweho naho hagarariye amadini atandukanye yagize SIMEC, harimo Kiliziya Gatolika, amadini n'abanyaprotestante, ba Kimbanguiste, ba Anglikani, abayisilamu ndetse n'andi madini nyine akorera
muri Congo Centrale. Komeze kugira ibihe byiza. The Quick Times News irakomeza kugenda igusakira amakuru agiye atandukanye nawe habe kugira ngo uyakurikire. Sawa.